Riria muteti Peter Kenneth eyumiririe na kwanirira ni akahuranira giturwa kia ugavana thiini wa imwe ya kaunti ithatu na nicio Nairobi, Murang'a kana Nakuru, muingi uratuire wicuranagia ni kaunti iriku Peter Kenneth angirarugamire. Na kiumia githiru, Peter Kenneth aranirira king'ang'aini ati kaunti ya Nairobi ni waratanya kuhuranira ugavana akihuthira tigiti wa kiama kia Jubilee. Na umuthi ni ndanirira ngurugama giti kia gavana wa Nairobi. No itua ria Kenneth nirionekete kurungurira ateti angi aria manirire itanya ria kuhuranira giturwa kiu kia ugavana wa Nairobi kugerera kiama kia Jubilee. Peter Kenneth ari mwena umwe uria aranyitwo mbaru ni ambunge na MCA aria mathurirwo guku Nairobi kugerera Jubilee. Ateti angi a Jubilee aria manirire itanya ria kuhuranira giturwa kia ugavana Nairobi ta Senator Mike Sonko, muteti Margaret Wanjiru na ambunge Johnson Sakaja na Dennis Waweru manyitanite kumenereria itua ria Kenneth kurugama Nairobi. Lakini kwa nini mtu haja kuwa kiongozi Nairobi atoke nje akuje hapa asema anataka kuwa gavana? Na tumesema gavana wa Nairobi ni mtu ambao amekuwa kiongozi Nairobi kwa muda na mwenye ambao anaelewa siasa ya Nairobi. No Peter Kenneth arauga ateti acio matiagirire gukorwo na wagagu tondu mari kiama-ini kimwe nake, akiuga uhoro wa uria ukarugama na Jubilee Nairobi wagirire gutuithanio hatari gukanirira. Kiria kina bata ni andu mahote guthie kana ni nomination kana ni maiguanire maundu mau bere ni magwetetwo no matwarie ta kindu ki turaingiria ngoru imwe ya mwena uri ungi tithwe enye turaingirania ki ngoru. Mari kaunti-ini ya Murang'a, ateti aria mararegana na itua ria Kenneth kurugama Nairobi magithie na mbere na kumenereria itanya ria Kenneth kuhuranira ugavana Nairobi, makiuga ndari anyitirira giturwa kia utongoria guku Nairobi. Ndugu yetu kutoka hapa Murang'a aliyekuwa mbunge wa Gatanga, ambaye kuna wakati alifanya kazi mzuri Gatanga CDF, lakini hiyo kazi yote akaiharibu. Sene mtu ya Murang'a, nasikia ati nyinyi ndo mmemtuma asimame Nairobi. Na nyinyi mmetuma asimame Nairobi? No Kenneth uria wari mubunge wa Gatanga iria e kaunti-ini ya Murang'a ariona ateteri aria maugite Kenneth ena kihoto gia kuhuranira giturwa kiu kia ugavana kaunti-ini ya Nairobi. Ni uru muno atongoria guka kuruma mutongoria ungi wa Murang'a na makamurumira kwao. Uguo ni gutwagira gitio twita atongoria a Murang'a. Koguo ria ndaiguire undu ucio ndaigua ni uru muno no mwaka tuime tutandu wa Murang'a tunyitire umwe witu. Na andu matikambirie kuga ati anga Peter Kenneth angano wako agati muthungu angano wako. Peter Kenneth tuya ciairwo Jeriko. Uti mundu onani nyimete Nyeri goka guku getha kura ndakodi mundu muthure itura riri. Ataramu akia uteti onao marauga kuringana na katiba, Mukenya o wothe ena kihoto gia kurugama giturwa o giothe mwena o wothe wa bururi, bata mundu ucio akorwo ni raia wa bururi uyu. Ungithie uge ng'ania ti mwega kana ng'ania ti mwega ni mwega, icio ni siasa. No ungiambiria ni gukira muhaka ugakiuga ng'ania ndagi gukorwo haha ni nie njagirwo gukorwo haha. Gutire mundu bururi uyu itura utangirugama itura ororiku. Tau ni no ndugame bondo. Agiko ni ndrecia ni nguheo kura tondu ndi mu Kenya na bondo ni Kenya. Katiba ira twahitukirie ona mathina mayo me maingi muno ri tondu ina mathina maingi muno. Yugite wewe mu Kenya gutiri handu tangirugama. Bata ni muingi wa kugwike ate. Ukro ni urakwenda no guthure. Kuga ati waciarirwo kunari kana wikara kunari kana uruta wira kunari kana waneka kunari hau hati andu harokira wira uri ungi ndwagirwo kurugama Nairobi wagirwo kurugama kuna kwagirwo gwika undu na wendo ri wa gukutene na kana nini wa gukutene uguo miario ti miega andu mekemari uhoro wa uria nungiteithia Nairobi makiria ya uri ungi tondu Nairobi kindu kiria renda ni services. Jubilee munini wa President William Ruto ni erega gucemania na ateti a Nairobi na akimoria manyitanire niguo gutigirira Jubilee ni ikahota iturwa nyingi o uria kwahoteka kaunti-ini ino. Na tukiwa Nairobi hii vile vile lazima nyinyi mtupatie sura mzuri kwamba jamii zote
ambazo ziko Nairobi, tuungane, kila jamii ipate nafasi. We are going to take over Nairobi. We will have a governor Nairobi wa Jubilee. We will have a senator Nairobi Jubilee. We will have a women rep Nairobi Jubilee. We will have MPs and MCAs Nairobi Jubilee. That is bigger than all of us who are here. Ona riria kiama kia Jubilee kiaruguragia kandi cia Jubilee kiharo-ini gia Kasarani, ndumiriri ya kwaria na mugambo umwe ni yateterithirio. Ataramu a uteti marauga akorwo Jubilee ni irenda kuyukia utongoria wa kaunti ya Nairobi, hari bata Peter Kenneth na Mike Sonko makorwo makiaria na mugambo umwe. Peter Kenneth ari governor candidate na Sonko ari deputy wake, kana Sonko ari governor candidate na Peter Kenneth ari deputy wake. Iyo ni walkover Nairobi. Iyo ni timu nene muno, timu ya Sonko na Peter Kenneth maginyitana. Aya angi ni metherwo handu kaundu kangi ga gwika iko gitwika uguo ko ni ithabu iritu no muno ngucanio ni andu acio eri Peter Kenneth na Sonko. Marauga ona mutongoria wa kiama kia Jubilee uria nowe mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenyatta no ateithie kuororohia ngucanio iyo. Ucia president yangi kimetoka ndore kai tunywa gacai nikia Wetikira na mukwira dai tutigaite kia Nairobi. That's the point. No gwakirema githie irebe-ini na hau no munene wa bururi no oke na njira ya kuheana motaro ya uria andu magirwo kuiguithania, no hatigagikinya handu naho gutwike ati kuri mwe wacio mari hau othe ndundu-ini yo ungiukiro igi ati ng'ani arathurirwo tondu munene aroigire tumuhe nomination handu ha uri ungi. Njatũkano cigithiaga na mbere kwiyumiria gatagati ka ateti matiganite aria manirire itanya aria kuhuranira giturwa kia ugavana kaunti-ini ya Nairobi kugerera kiama kia Jubilee wagwetererwo kumenyeka ni no gatagati ka ateti acio ekubucia mbere. Jubilee iratanya kuyukia utongoria wa kaunti ya Nairobi kuma kuri gavana wa riu Evans Kidero uria wathurirwo kugerera kiama kia ODM kiria gi thiini wa ngwataniro ya CORD. Maina wa Wairegi ngiribotera Inooro TV thabarira ya gitama ndi Nairobi.